Nakalyang jong Good News TV ni ay kublay phi baro ha kerteng ke batyang tam ba ka bakordor tam ke jong utrai ba unong penem jengi uji sukres. Ha kane kapor idan ringkat bat ngi ikong Susan's iem iban ai ya ka jing pla shaman siem ke jong i parashwa kata nginyo asngau ya ka jing ruai na i fair June sau keme bari ailat makado. Ngait scam bakane kan long ka jing kerman baka jing kerku yang hi baro. Unong penkya bakrau lashem uji su ubas ngolem tien pentngen u kren yu nong pang tus ngap kasur uji su sur bat yang jiwai snow Jisu bai Jisu Ipon barot un maglut par tos ngap tin un dum baca kan pernai dar pin shom abu ram jom andangin boy hapling lawe ngin yo iya uji su sau dong ka ken ya ro ngin say ka ker teng i uji su sur bat yang jing rai angel ker teng kor dam ha per thei jing rai bang bom ba ju snow jing su ba i Jisu Ning kong ngakwa ban Yesu ipi ba ngapang kan ni kasintur kan ni ngap nang ni na sapo jing nang ning kong ngasngap siwa da hadin ka pendik pintu tang sudi syaro kala tiara kala sat selau tang di umru ka tiara ka sat selau tinggal isim dawai no ni dokter ko suami da ngal isim dawai kuntu ila ai dawai yang asim benai dia kat mangarang di dawai kunta umlele ka ja ta ka jing pangrum ya sngau Sitang lasang ya dawai kum tu tio tarai osngau kalapang biang. Kum taman kapol lapang isim dawai dak la jem lasang ya. Tila dan kum sistem tami Kini kun ibaning kong ilisa iong. Ni isim dawai no na way bikin yo pit ba kin yo tes kin yo cek ba mo nomor kajing sistem kabala slim ti kam jumba mami. Tiyong siong to ngan salen. Ako kasi ang kalapang biyang kumta, tingalin siyam daw ay ni Dr. Jirwa ibigay ENT. Tinangalin na ito, ti ang kato kasing to yung PT habli surgery, haptab no da kumay kado. Ti hapsim na ibay benta, sa tabi ti benta iba sitam. Tingo nga ni, benda surgery, tingam na sukwa at pi doktor, nga ang dasudi daw ay lang. Ti ang pila di daw ay lakata kamyarap, ti ang stang benda surgery, kanyarap. Ti yang lele yang le apa ulan idan ilong jeng ti yang siong to doktor dangal arai man len kan salen tinda din isa mai dawai kamai hi kunta ti hawo ikpo nga salin no sini doktor Kush pede ENT itu ti dangali ni ituru yang ni ngam ilele yang napit nga ngam ilele yang kala abanday tumban nakabinyat ti yang ka binyat ti fisniu binyat ba
Yang ngawi habi ang kumta ng mga sniw binyat bahasi siya. Di yung kilishim na i-doktor kong siya idon ti po andasan i-doktor iba sumari i-doktor kusru. Di yung nga sa ako kasi nga sa late ni i-doktor kong siya himta. Ang late isu pe ikta kasing turjong nga isu ay daway isu ang dalalu daway sa wanbiang. Di ito ala di ako kasi piling yawan jungwan to pat kun. Minta apa ya pipi kung tu nilai na kajong kalinti. Di sa sipang ipo niya nga yung imi yung wansi ay Dr. Judita. Di jay mga dan hajan ti ngalit. Nangalit di laban ped i Dr. Judita ti yung ngam ilili yung ngam ilili ti suay tang daway kalan bat ka daway tang ru. Di yung dapilang so kuno dalalun daway yung sawan biyang. Di to la dep nang ta. Di nang ta dia. Lalu dawai ngalik biang na i. Ti ong ni ngapit ru ong kam isaw kam ijingem ti ong ngam ilili tang bay ong na yak hensting mo ong lit no ni Dr. Brian hapo ni Grim si ong ngan ajing to mga ong lit pin ino hai. Ti ito nga sa lit yata kasni bila batay nga mga lit kasi bidan upidi ma i. Nangalit ti Dr. Brian ru ong i-aswa tang way doy kuli yung balarak pinjut da pim laban siya sadi tambah ya baka bitadin mga chukan ru sa kasintur yung balarakam sa side apa ding kini di sisaw sisan siti yung sawan biang dia ada ng tanga chukan ru asli dawai dia dal ada pata saw sisan siti tanga salit biang ni Dr. Brian nangalit yung ni kadang ilong kumju hiti yung ba mangili ba yung sino mo yung kapang doktor, yung ma-injection, yung nilay pimbas ng sure. Yung asyam ta kabayo sinang tati sa ang sawan, din sa iyo yung namarbahap ha mantis siya bar. Yung kam lamang ni yung tasawan drayo report. Yung laling nyo. Apaling yung ta kasi nga sa biyang hi doktor kung siya. Ngalit lalo daway kong tati yung nga lalo daway mo doktor sa mga kembiawan naman mga alin no Dr. Judita ila paano si Dr. Brian po ni Grims di ila daway ilantay lali ba si yung yung kalaba yung nga pawan biyang pi yung mga nang perkat ba ngan pali ba yung siya niya po nasaret yung kalaba kung taba la pali ang ta dito la hindi ng tati ang alin no dala day biyang takas ngi mga nipit yung takaripon nangyalay yung tabi ko ni di Maria Rung kamra doktor di ang karipon yung pila iyo bat kapen iba ka day ka kansar ka bukal mukusa di tan sidong kum tati ang laya ang ngalating sidong kansar ang ngalating hima jimpang ka mga siktip ka pamlaban pen kya di laya jurang tanga sosing di Dr. Brian ong beli piyam maju penrit mensi maju sosi udan ublay duway bit siya ublay ay tilot siya ublay ngiling tang ki doktor ki ba sumari pinri unang pagkya ay gabi ublay kasi pagkya kawan na udo ay si rehem ay tilot siya o kaya wala klenta kitiyan nga so mga ayo mensi makams mo tingin di uang wano imata kasi mangilipid po at kati siya tiyo na marbuong wano kanyo tering banay agos minya admit no ipihang ni hospital nin sayo banli ag operation na marbakat ng kuloy ng bahaban tin sila mlong tiyo nila linyo talami no ang takamra doktor kaya talenti ami ta hospital so kuslay so tiyan ikod ang what kuslay what tiyan mi nili pa sumar bi sabar ti ang ngamle ti ang balay kuslay ba yung dan bisa wat kuslay mo dang imdan bisa ro sa simlun ngin salary investment ta ti nga ang kamday kata nga pilay i doktor po kamra kuma inimi ula bu di jurjisu upnya nga ding mi terkam jung ubu tay frame jisu saya ngaru ang bu ben jing duay sania ben yung blay ti nga uba uday doktor uba bayajan bar ublay basip yang ublay sakri yung ublay nga so untahan dito ngam kwa so mga nit so way nga kwa bi bande bentahan grim sa bande bi doktor Brian dito to ang to siya kiran bahan da po siya
Kila ya phun kita ki para la ya phun i khana ba hieng ta ki ya wan ai don la poi hieng ta la ya perkhat de kum du ki ong be ben i pa sumar shabat ki ngati nga ni e be kum ta be Dr. Brian po ni grim sti ka khun bi sakan mau ko ong ni don ti phi mi te perlok ba idon iba hieng iba sitong kum ta sumar hi Dr. Brian ti tang ba te por be ya thu ong kan pelin jingmut taru aslim ti ongin nyali keli na yin oi sa ta hagor pling ti ajan ti ongin nyali keli na yin jong i kum ta ti ki le keli lang bat ilit para jonga ta ki le keli kum ta ti kindal ayon pai bi shibit ki ong ni ngil aso hun pala ti ta doktor kecing ya ro kita kecing kia kecing itu sumar bahaya tai pangadu kita ki por ki bagi keli ru idang shan idang klan ti ham ta le nga asong hun ngal ani ang arai kut i kita ru ki kun ru sik para ru kilaya kemen kilaya menjurlang menyele ben ta pon ingrip sa Dr. Brian dalade ta kita ki poro mari tip ki pang ni stop la phun ilaong yaman dayo mi yong phun be ya i ba homar phun be ba homar IT be pa be ba in duai be ma i chanu ngin le kum lu ni jing stop baro phun be ya i ting sia phun i ba homar sa pun duai pili Bible pun duai be ma i kum ta be hi man kasngi man kapor kemudian kami i kumangal asyupun namar kejing tiang kejing kuslai nadu mga tip bisa kejing sitom kadon bet nga tindal ade kita kasngi bangin lech po hospital ade kita khat new tarik bapawan doktor ni hab manit syah po OPD namar ba hab ai kejing tho ben admit ngamta dahil appoint ta OPD uang doktor uang ta kasngi uang kam lat kejing tia uang sawan no khat khandai tarik admit no ipi khat khandai tarik dia tak kami ngayo bandit biang saya yang sawan biang ta kat kendai tarik lawan kat kendai tarik dem tiu ong ngin hab li aswa ki tes ki la ang la admit ni hospital tiu ong ngin hab li ki tes ki pompun jan kita ki tes ki ke ong ngin sale operation no padi aku pratarik pagos ito padi kita dengan man balik kita ki tes ki ke biang we tambah kijing kuslai shu pa duai bi bah mar shu duai naladi tang kijing duai ben di atau ikasin pa dia menghabili ni ka skin test buang makin chim kin tam nang ni sapo ti ngam ni man syong lu atas ni kijing ling a kijing pisa atas ni shu ngo kum do re kum do tip ni ban syong ti ngai ya kum da Ngaya ta benda shuwan ben itai kentien silain Lord I come to you Lord I come to you kum ta kijing mo di perkan jak no ru hang ta din ni nga shuduai bi ngong be mangan kwa mangan wan ti mi trai ngo na ko balong sha nga mangan sa so singa kwa isang bat kun ko awat pat sim no nga na dia mong tara dia duai la dia imta nga satengen nga sadya kata kajing ruai ru kata ikentin ru ijano ti nang ali rum sa po em tu dei la le kata ka des da dia nang turu relation pa dia dia na biang lu ti tes man bale ki tes ki biang ki ya bet ya renti bet ta dia nang tu la kum la sai ka snip dia bala dia kita ka snip ba kin dia ka operation ay bu ajing duai belum jing duai curi kan ki bawan di desa kasi Pak duai ba Omar syaban mi nak merara Pak duai ba Omar trusting the step kira era kumrau spoti ya nadu trusting the step hi ki kun ki ong ki pilarum sapo trusting pi dang kidang dep pi sau beji namar ba ki hap tap swai kan ni oi ka do dang ni ki sa weng bede si tai kan sar punta nanti nang tu ti kila rabi po ICU ti nang tu bandem berbor ki bapang ki basitam ki bapun tu nang ibe ti amarjan ki pala dep swai yang aru ti sa kali jemut kan ki le kum nu kan nu pitia stap ICU ki om bet san sni tangi la kam pit man la kam ti brium tu ti sara sawon ngasi tiang bahan ma ki don ngasi dan pangajuli pe beri macam po ICU masih isu iting ngam tenan ati ngela diru
Ngam kwa sa malong subu be jing doi bo ble under kan ban ngamo na marba ham tu ti tang bat kinos ki doktor kun ba yung dan asus ngoti mun tia ta ICU tang bam le tong bu be jing doi kunta si yang apa deng tang lai sngi kirano kap apu ta san si tang lai sngi kirano shawat tang kira ista shawat ngas ngau kumbangam pati briu ngadang sus ngau ha ko bai ba ka percaya sus ngau ngam yo i ni ngadapin usu i burngut bernia kum tu ngam ye ihak i beri ru ngas ko mga dan sya ko wi pat kacaka ngam su de hak kacaka ka mga tia so kin ra sta po uti tiam te men ru kum tu yo tia bun mga yo tia be ni kum ta tia ko ke sin pe kum ta an tia ki khon pe ki shong su pe me kleu kum ni yang spang ki ap kin dit spang ki ap dit i ap dan ilina ta kami ikersiu tu awat pendik sini yang kwa mangan tiawan wat lem untuk yang pimbring men sim yang pijam sim untuk ni ti yang hap kersiu hap pen tang tiap yang kumta sepang tai la pen kendit yang tai la kersiu yang ngap kasam no sa i ma sepang kumta ngap sniu bang syong hak ta po mau lai nang tengan kan ma hi ti jaka mo syong harut na la masyong nang tao ti ngapet tu ngai ite si jisu ya nang tao ra bi klung isiliang tak peng uya ngapet tu ngai ya kampe yang asik kalemar uya lenti nang tahado na pesta sarum ngapet ngasus tak mensiam le jisu kampe yang la la penta harum bre yang din ku beli kan cepet ya ti dok yang aku ta imana tu tak kami ngam julang su ta am julang su ko mandu mensiam im pakai kaja hi mana marikim du pendik su ki kunru dia ta dem nang ta ti sa ha ko ya sir unta ta ka sadem kum ta ti ki ang banweng no oxygen ru ang nai weng si nam apa ni ngathan no ang mangan ring mensiam ru da kadon oxygen ngasup tengen ti katat kasadam tamari weng tak oxygen ako snip de ti ang to la sai la singin sa weng no pihap ban long use ban ring hi be na la di mo pit klan klon ta ki la weng tak oxygen pe de kum si be mi ta ni katat kasadam ring sim lu so tai ti mar kum bar baji even mi ti wan le x-ray bo kam ra thia hi ta ma thia ki wan le x-ray ta ki wan le x-ray tu be de ta ko si no nya do wan doktor sa tho dawai bangan le no tu bangan ring sim tu kan nebulizer thep dawai yang tu ring tu ti ngathai ila di ro ngam da so tanan so yap up la cukup be ketuang tu kemun ti pas tu machine tu ti ngam da so tanan ban le ngala sulia kai tang si phang la sang ye no we sni yo i kun bini kong yo ni pendek tu mi yang long phap tan lut pe tu dawai baro yang namar ba akapor ba pipri yang ila rung skilong semua jabo ti katu ka di ban pen khun yak ta jabo ina do nang tahi ngala ring pe testa ngam ju i isu tak khandian ru ngala tan mi no ti nang tu ngala sai aklan ko loi ba ting awang asyong tu lawan doktor Brian ya ibu wong bele fi syong wa beli Bible ai ngu yu blei ba phi asai aklan kuloi kum ni wong phi klan kuloi ba ai ngu yu blei duai ti ni se so i ni se su e ba yu nam kan mau bi yu blei adep nang tu kita ki bon le dressing kum tu ye ni kisin turu si oi ngai da kilai i pada mga yat ka tong sumar adep hingal kieng ali yat ka be berendangam ju ne man thia man syong ngai ka be ta ti yong ni pi klan ba ma pi ayat keling kun ni on doktor ida ada ba ko ya sim pedel adap lai tayo ti Dr. Ryan Wong pila klan kun ni ti nasai ka sni ko mud ata siwan ya iwan ar huwi tarik kum nasai ka sni ar tarik September wong let no siya po Dr. Judita siya po si Bella ya kendu no ya i ti wang pinada bi kendu i sawan biang sini di krims ti raya pun tai para ilali pensyong lain dari pembuk tiket i kuntaban koloi ti nilai le na hospital na pe sibil
kebun beri kum tadi tu nilai up dari kedua doktor juta yang pilalong kumlu ang saya klan bah doktor Malaysia yang tadi ong no doktor Brian ban mino kanang panginyo ban sedang no pada sekarang edition sedang no sekakimo dia untai la pan no tong bi ong shua kata di ong piham ban wan le shua ya kamas hab ban sna shua ya kamas tong sawan untai ong yin sedang no akan ma bi ong artarik Oktober ti ban sna ta kamas ni ti ban sedang no ang kan ma ba shung shukun ma le ta artarik ban le kunta ti dang ya wan biang no asponi krims ni liwa di Dr. Brian na may idon UPD tas ni inget hu yang mangilawan ni kendu Dr. Judita di Dr. Judita yung banan dami no rulalong asay daklan ninyo ya sedang no kunta kakimo tradisyon ti to doktor ong to biang ong to lino ma tala pelaj yo mi no atas ni artarik le chiya di siya ko asay ngaklan ibang tanda la de kita sini beli dia takamas ru ngali dia takamas da nang tanda la dia ru ong taw sawan hata taksni kila bu taksni kan nu baji kan nu panangin sedang kita tradisyon nila ibu kita kapon setiap makamduna bri setiap ya de sa kapon mangin nile ya tradisyon kakimu ay siyo tingtinga ay syo kakimu ngasalili sa tradisyon yan ang siya ng kimo tradisyon di man kasni yan kita kasni yung lang ni kong ngalay ita nga ita ka mas bakisnal at tablet ko niya brokon yes di dal arung lay sa hapo arung ta hapo man le tradisyon pinting ta ka mas talas ng kajing kanyo so ati ta kasadem kajing di tambalang i-Bible nga rabi ta mga labu no ahamid na at kataka mga bu di janji reha po ktihi akapor mga tiya ang tajing tiya nga bad di idur Jisu din panajong Jisu ibarit sa mga bad bet nakti di kajing nga tang sulat ti nga kan mawi blay ang bu be jing duay kunta aja di don haki way pat kisni kunta wan biang ta kajing ting tits kasadem Katanga sutu bukan kita dobre makan day banduay day mga chupya shuap la do barang rung tong doktor ta tanga aduay nang ta malajat lajat ka jing tiang ngo ngo long kumdu ngapai sendiri ngam yo ino mara deng ta kamas mga ngo kumadan to Jisu siya ni siya terping jo nga siya di ta adia lajat ta kan tisu la ya di por ki sni tayo kunta la aslur la le bunsin tan barang haban le ang so da maklangan riyo tayo taka tradition la kam slam la kam kan sting da tiing shu la le taman kasni tila da so tiing shu sabi chi don ti vitamin le ba niya sumaran kat hi po ni grims ti le tradition ru le lang rin kat ba hi shu ya ting le yu yung dangat men ru yung am ting shu le chu tiang tu tang sula untuk machine yang Malaysia ada ibatang si minit ada yang macam penting sama nga maroy ngating ben tang la mi doktor lila mi no siya ba nang tukap rawang beli tradisyon wakang dingkang nga ati yung maroy di tambalong da nga akan sting kum ta pa de dan ako ikasiyan pa de nga kawan kata kajing kanto Puni ba humar pain bu jing duai ba humar di jai bam da tiang shu kum ta ti la ken stick ta am sa phun da de ble shu ak e ti bu teng kum ta la bu teng kum ta shibit padem la bias ngau la de ko le na mar prash teng ha bani sta plus bang habli ai kimu hataksni ti la da slem ru ati mo yom yo jing tia shu na mar dan tak da jing tia ba ban ai kimu ti ta la lin wud ong man sa duai sibit ta da le takimur bam kan mau klet no da la poi la dep takimu la le syong ban up cepo ban le tradition kawan kajing kanto biang pun noi ba mar pha duai hinang ta muja kaya tu kana ya ngap kana pra ba ya upline yang ta syong ta po sibil la de kapor khot sibit hab shu yeng no burut ba yo la ba khot no ikwi dam lam burung wan kita larung siya po akong tapin diyan. Kampalap man po yun sa iba ang marang paduay ang takasni kawan kita kajing kanto haduo.
Dala dia awan ta doktor la pendeng kamas la penbiang na dong sedang ban sedang ya kata tradision umle apa dia blami no sabar don sedang marwe po ti sedang kan nurung bias ngau on ta machine ta ka ting ta dan percaya beli ke analisin atap lut ka kamar dia isu di isu kam tu ti ka ting ro kala nang jur ngas kan mau banduay ble takwar ngas nga pleng kede ni ke banda day mga puni ba amar nga paduay ingat haray ngalalay mangalayo mi kloy nang di na kamraru namarak takapor ka ba sa sipang por mga adep duway nga adep sutuy jing baklala jong nga apan map no ble mga klem pun mga klem paduay ta apan map kita di sarung doktor sayos ngau bakinas sayos ngau brum man kasni ri si irung bitang tik tang tawai doktor ukre ban le dia tang sni ding yos ngau irung sibut ting yos ngau bat il heg wan tang sni mat don inspection mga yos ngau batay to doktor batay ki eg tu ti tawai la ti tang asu pai bring asu pan ma bin no ble mga asu tu ji bakla bang klem skap ya kata ka jing kento mga de paduai Dala diap nang ta kung wala diap batay im tu ta doktor ya bahek kindra ya mino akitu dia sa sipang pada yang ayos ngau pada wa sa sedang pada ya kata ka tradition kita lu nang ta nga ngam jubut teng shu hisien pada banduai duai bet apa duai bet ti dala diap nang ta kila ya bet kila ya ti ta ni issue tim dan issue la sa laklan la diap kali kimula dia tradition utak pon asai laklan ha nang alip si opung tu Dr. Judita ru ilong syong we sah yang wan julet siki caka ki pabun brio le yang wan julet dia aku ya simple ng akum le ya simple ti ado mas para ar kemi sabu ti adilok ng perkat ong ya narut ti tarai num le syurung be gitu ki benda pasi ci imtu la syurung be kamera dang ami nang tapan dia kas dang ban kenjut ti ngap ai tak kelas nang kenjut kat nang slam kan nang kenjut kat bangan pahiyeng kelas sa pala ad sa ngap si diang dia ngapun doktor Judita nga ong kalong kum tam tak situr ting ong ni am nu doktor la dum tak por la dru pa ji nyu pa ji e kan pa yi ti ong pi habli but bi hospital yo ti ong long doktor nang ali da sai kasni po doktor Brian na may dan upidi la sai kasni yung em long shu yo pi habli but hospital idan i doktor lur step yung le ikan dua le po emergency ti nang ali ang tang ti yung flayo infection yung hepatitis B yung namang haba antibiotics tayo dito la tiam tiam ta hospital ti dan kisni dan ki po tu ba ako kasi buat menilai pali CT scan tidak larung ta di babae di pandai yung yang sa si tomo mi si pang yung makan injection yung kakampang kandian yung senarong nga beting injection ba masuk ang to nili ta mga duay abu jik duay yung taro na mga beting inject ba dahil ada pada nak tu yang pipang nga siyos ngo marirong kadaway mo ang siyos ngo dahil kan pang kan kindut yung ngam yas ngo na mga abu ajing duay mo dan kisni kung turo akapur ba laay takadrip palan kanika kati kala jingem tiba kindung biang put biang itu kindung biang sanaway na banwat hit ni si kam jinjat ba umyat hit man laay drip men siya tiam asyuk biang hajing duai sanalo belajan lut artat stang katahi ka drip kam dasa asyuk si bilaru laduna dilajan kut artat stang kata ang doktor batang syukut kani hipin sayo linyo tamnilisyu yang ngani doktor dam asyuk kani long doktor kani kati la long kum tamang ang tamakampan blok kadang ya namar mga syuta adawai nga syusur put hi kum tu bat kijing duai asyuk duai bing asyuk ang kwa mo bikin put kin inject biang sanaway namar bapang ta sa kaway ru adep stang itay kandian la siya nga layo mi siya si pa makan ya bay mga laban ban siya sa kijing pang ba hadu mga adep di kalong siya kunta am jula mga mudur iladi betang siya paano bretang siya ajing duai kike bro kijing tiang kike bro kijing selai kijing red man siap kijalut baro judan jik wit brave ngap ngau ngilang makan hak brave pap kan juga tanya ni ko pa dia ya dala dia nak tu la klan
nak marapot ni Grims na do ba de pu i tu si pa on check up man ka lai banai sien lai banai ka nga ban le be dia ben kita ro ngam chuliling asa nga khanya biang le be baro but continue Dr. Ryan si ang be ai ngui blay ang tom tar dia ha be por pa de adap sistem ho arajar kan rio ta au ban ai do bambar ti masih li check up ta ti uang pihak wan tia biang hospital uang na marba ihap bat pen kuit biang ni kutu sintur jang pi uang i re ang si ong kunta batai si ong hap pen kuit biang itu sintur jang pi ti pihak wan admit ya ti la bu ta taksi nuan ti uang sele pi doktor uang uang kinien ki assistant jang uang ni uang beli film pi mi doktor uang bi ba dei ba malum malabam lele uang da dei ba kim biang uang am ong hingala lehi Yung anda kadai kum tatang ba malumala ti dan naman tialong doktor nga sa shuan be na siya step na yung wong long wong tang ba na du si pau baji siya ning wong pimlong ban bam pimlong ban DEA shu one step probably step hospital ki kum ta next day ang alen probably step ti kila ay drip ay ta ti enda adep por ban la stim bilor ay tu man ayat ta drip ti kisa kon na siya po Nala rumis na po ti kila injection ni ti kisa pen kuit tak sintur ti apen kuit ngam da yos ngau malung malam pang lemle tang ba yos ngau ta pang yos ngau ta jing pang la sia ti la dep nang tu ki osa ong doktor das yong ba nai ap si nai banai wan no kan ni ti tang apo tayo lani kuntahi iman ti ong sop sngi san sngi namar ba kani hapates biang ti ong hapates ba ti ong sawan no kunta ndarayo kripot kin ada tak sngi bang ade ban le biang itu Dr. Ryan ti Dr. Ryan pedi yung hapen kuit biang tu sintur yung pi yung kala relapse biang ti ong kala relapse kunta yung pitang sistem ma ti ong ninya pen kuit biang ti wan no ta si tang hadin si CR sngi hima nak tak sngi pai dan uti mai pawan tak sngi ti ile hi mai ti ang asule biang kunta step hina yang kham tia tia ti lai drip lai en da dik por ban rum poti tala rum poti adon hi Dr. Brian ti ta sngi la le la pen kuit Ani kajeng pang takas ngipate ka bangam la syu mangan siya nga syu ki nga syu ksar nga la. Ngale kung kumdur. Imsang nga hi taan ba ikskong ba ikrut ba bapan kuy ak saksintur. O yaskong ba iktir sa sangi doktor. Tao sangi ng tao ang pang o nga nga pang pala doktor. Ang pihap siya sitam. Pihap siya sitam o namarban ay injection o ang long syu o manirang syu ay pitang tiak tang kendian uang nomor ba kidang sudah pen kuy je pinang minyak ni tayo ti mentan le ain cek biang ti kiong kam long shoot ti kiong syal ka sya ito ti tang hap syal ka sya isu jauh tang ki umat syok pat ben ta ti doktor ki basis ye ti pen kuy ta nda adep nang tu ti ki abu apa recovery room suyam be yang tamar maroi yam be ngapang palat ti noan doktor pendeus ong hapadimid no am tax ni ti piap tia ni monitor bahan marbayo ka bleed ba pun kuy ba ta ti ong along doktor la da nga linayeng na madaka bleed makanang isa adan tingan sawan pe yang ay maula isne mga apang yung ta so kelas saus makala at sa kanga ti ong to ti nga lek siyang apalay kam pat hisu apta man lut ta ka drip kila apalay biang no da dep nang taru kami li shu pa yung na shu tia be arsi lai si kala ja ta kajing sao kala ja ta kajing an da dep nang tu ngas di kendu biang Dr. Judita yung ani Dr. Judita Dr. Brian ti yung makala relapse biang mo ta may dap sistem yung kalong ta yung tati yung kabahi papilit nyo sa bar mo lin nyo second opinion sa siya bar dia ti yung ni siya perkat kumlu bende kumlu perkat ibu doktor ngongat ngakwa mangan ni ang hindi siya no ngakwa ban ni siya Delhi bidan jik bena Delhi 3 im ngakwa ban ni siya ta
kini ki khon pada ki ang em pa ni siya Mumbai na marba ki observe yung armut ki sumar sa tiru ki yo ka jing ko jing kya kini la sai dak khan ba ka du mentaru yung nga pa de yung doktor nga pa de yung nga pas na Mumbai dia ti yung ring akwa pa de pi ba pinle siya po bilur ti yung akwa ai pi siya bilur yung auto doktor ang let mo siya no siya ka siya ba pi yung ma pi so bahan ni doktor Judy Taro na mari klempen slam nga let sim dawai ikpom siya tik tang arsin ni paano siya Dr. Brian klempen slam yung tagating suma ti nga songo itang sutu ba ka igabi ang mairo to ang let siya tayo ang kingan ay jing to mga na dong siya dong at biyang mga yung tangba pihap lipan ka jing to ru ni Dr. David Tariang yung ba kanang pinyo abantia hospital gin admit to kanang baka jing sumar kan kloy ti Dr. David Tariang ide i member hang ti po belut yung lipan ka jing to na i ayo jing to na i ti pinsa yo kloy kin ka jing sumaru ti happening kita to ki kun ti haben ni Misha sibil ki haben ni Misha po DHS kung ta mangin yo ta ka jing to ta ban len mo men yo le reinforcement ti nga ro nga salipan sa ka jing to ni Dr. David Tariang niya tas ngi mga len na i Maria rong kung ta nga batay sa ka jing ton kam jo nga hang tu hi akman jo nga hi ipun po bilur pun ni ka doktor ba de pedang tien ran ki la si mga pa patient yung i untang ta sa admin sa lapin biyang len mai kung ta na rong siya dong bat pros bila ada pun ila sa bat ka jing to mga ras ti nga songo ba ya iru ta jing long kloy ben rap na lor mga julisium dawai nga sulipan bitang kataka jing to ta tindala de kita sngi bangin ni siya chi em siya jong katang ila pun siya si barit siya biluru nila ya pentip ta mangin sawan man penbuk kecaka man penbuk ikat ka badan kam badai ban le ma siya ti dala day kum ta ti abatay ma iyong sa wan no kan riu tarik December wan no kan riu tarik December na marba yung araw nga doon siya sinong yung inyo ay milang to book a flight ka baka takataban siya kiyan dala day kata kasni ba nginlen kata kan riu tarik December to ngilalen ngilay kandulang po kasi ngilay ilang ngilay apoy pa di siya po bilur arba siya step ni po siya ti to ray lang bis postal as admit ba yang ta ilali ilang mai pa di kun makadu siya po lodge la penbuk hibarin na dong sa dok ti na do next day pa kung tu na do bawan niya ibo doktor ti kilayat bi siya kites kibari bandi to kila nang pal nang le kat kibari bandi ti la le ka pep scan la le ki CT scan la le kat kibari bandi ta la pal le lut la jam le lut ti dan hawi kasin kata di arp south tarik iman na makalanga arp south tarik December ti one way doktor one ya iwot ti yung mas ko kung bahable ba yung sibiyang epi ti dali ba yung ti dan kami surgery ti yung nunta bakal ada Christmas New Year community yung bahaba pimino siya sa wan biyang hadin ka arterik EA na kilawan tribiyang di doktor na marbun kita isim ti ang siya jong kata pinmi nang ni hospital ti yung pilay book appointment lupa pad u doktor beri surgery doktor Rajnikan at puari yung yang alay yung ta doktor ban ong ini sa start ban book appointment lupa dia mga niyo kamra biyang nangawan biyang ong siya mitang ban kamyo freedom yung yang manyo ya chinding siya rin wala ti hospital tingin miyo ban mi ti ado bak ong tatay doktor yung sama shwa kita ti pihak pani ban siu shwa yung namar mas mo ba sin man katayo man ban siu ta ba hospital batiang ta ti ang ban siu ta mi ta ti marili ta doktor ni ta jing kuslay aku slay dem nuni mas mo ba ni opisana saka jing ban le surgery siya bar ni tip ko ban lud ka no dap ne saka bay tia saka ban le yang tak surgery la ko slay ta la syong la syu bunjing perkan tia men metru ni ngos ko basumpan to ma makia ta man sim so baban ruay sudap ta man sim bay so touch so win
Da kum next di pada kum tu ka next ni Christmas. Kinos kida iwan samki kum tu ya kamera tinda la dei por le jiseng tu karwe bejiem. Le chan jiseng. Dia ni su tu su tau tu kali jiseng ni su ba karangai. Su ba ya ya karangai su ba syong rum tip na mar su kia ta kam sim. Na dep nang ta la syong ti. Ka syo su biang ibarit. Kidu ki bakwa ban I testimony. Syo su tangkat ta. Ngayeng nang ta jaka syong ngayeng nang ta ngaya ta sakmat ru ngam tip. Ngapoy kum lu sa ta. Ngaong ngasukan mawila dia masuk taginya duai lang. Ngasu duai ta marita mga duai ayu ru ngam tip. Kakut kum lu ru ngam tip ngapoy biang sa jaka syong ngasu kum ba syuya ya ngai kum ta. La dep nang ta la awai kita ka jiseng. Apoy sa kamera dep bamja sa sungtu pa dia bakta ka jingkia ta kam sim. Ni la sting la sko kum light loop tau mau bahe waban yang ngasko kum mamdani issue la para la keluar ta kam sim. Dia ndak ada nak tarik dia bangja dia be songkai sampai taki jembut perkat kistang banwan biang bani siu sekata ban le biang tuk surgery ban le biang tuk vaccine langsung tiang biang langsung kuslai biang dia cikum tu ti ko pada kalau tu nya le video call no syi dik si Christmas nya wish nya dia la le video call ta la yo ban wish ko ta ba yang asam ilok ki kun krai don lang si yang image po jaya ayo ban wish ki da dep nang ta tu ki kun krai da kai mobile biang hatela syong kum sa syu lawan biang ta ki jimut ki berkat kum ta ni ne biang kum ta ni nap siu kum ta jadi udah sejeri nga sayo pisan nang nodap nem dap kita ki jimut berkat ki pawan ti ka i ta kun i meningkong bisa yong pikwa ban yami yong wan kun haladi yong palat be yong yam su yam hang ta pa de ni ngai yam da yam pa do nu cha ta palat lu ta ka sim ka nu ta ka jing yam ti ka i ta pang ti da ngap tip kum nu nang ban yam kum ta mar pa da yam pa do nu hiru da adem nang tu ti kun ki lawan ki ya krono ya kira ya kro sangap hi kira ong kum rum sangap hi ka yam ta ti sa pang kira ipen phun no iba homar bat ka kren phun bat ka yam kum ta ti sa pang pan de la pen puli bible ila dubai biang kum ta pang la bu pang imali la war ki bible bas kum tu ban pen puli yang ti la puli ila dubai ngas mau tengen ni kata ke jing duai jong i ke jing duai ki khun ila di nang ban duai su yam bet ta ke ski kita bro ispang ila phun ki ba maru ba su sa nu sa yong bang ayam kum ta ti ba pen duai kum ta hi yes kum tu ski pa dia ngasa tengen ngasa hun ta kam sim ngasa sote kita susani abe ha uble hi kajpenian ke jong uble ki baro ai ti ke cha abe uble ngasa tengen ta kam sim ti kam yam shu tia men mi rum le yo tia be hi da kum la sai pa de am nyai wan doktor ti shu ong be bang tak ngin le kat ko slide ni lara al panang ni na po ni grims kata slide ba ke por ki le ba si ke Ki ngira ilipan kung Dr. Brian hapay ta kajing to mangin yo mangin chim tak sila nang ni nang grims ro ni ayo ta kajing to ni sa yo ban ra kung tu ti sa belu na pa sa tiro ni sa ay ki sa ti ki asim ni doktor diam nang to pan de ti ong tas ni wang tas ni check e katu ti na diam nang ta ti kung si teng si e iman si teng si e phun Dr. Elisa di kuan phun doktor man nomor phun ngira pendap ki phone ki tu kira yo nomor phun kira phun ki yung tin doktor yung ni mga napit mga ti yung ngam idan kam shu ban le ba si biang yung ala ibiang yung wat kataro yung tip yung unsawan kidang ipit biang kidang ipin pret kidang ipin prai takado yung ti dal adem nang tu ti unsawan confirm doktor mo dan kam shu ban le ni yung akamen men takijik ibu kan dan asyik duai baik bukan nom nilai bukan nom dan kam ban le
bakin kan kuno kan yan ben no shudwai jur be hable ya dep tu iman pon ro baji iman sawan doktor na du jing kang long good news ko tabi wo dan kam shu bene biopsy dan kam shu ban le surgery dan kam issue pila klan udah angin ta kan tin ba kila sumar bahaya phi na pon igrim kila sumar bahaya kila pen kui bah yang shu ang oi doktor na songo pala tin ki bukai kadi kecing dan kan kecing ble kecing pen kia kecing ble na man masu tu be mentang dala dia thằng ai giống là đồ mình luôn đấm tay hi na kicik duai bete na kicing duai bete kicing su thu be la di kicing tan kan kicing le kipor ki bangat tiang kipor ki bangat kuslai tang su duai ta la su thu la tengen no kam siam aja lu kicing tiang kicing kuslai berot ti ong kum taru to la ong ba vitamino la shai ru la long dani issue tama one check up man kalai banai ti aduh nang tahi man kalai benai ngale di hadin pada ong wan on benai ru kham le shu on benai ngi shu dek bek again snem man ka snem tengah cek dek job unta di hadin kata pada di don aku ida sin ngapang khaman pang saki khaman ngathai taman plin saki khaman ru la sai la khlan nya ta pon jeng pang kan san tu dan issue ti thai pada saki khamanมันเป็นรุมกว่าอันใดยายรู้ดาบำดันบริวงขับบริวดาบดันบริวที่งัสโนอินูร์บาทัดกับมันเปลี่ยนรู้ได้ขมันสักสิ่งที่อุทิเอาpara senrang apa nasaranที่ngong ya di kongrit ngong ya lebat ngong ngelin dang keluar tak singi nyeli sim dawai shuani doktor pakenteng ngasih sim ni doktor Benjamin na nigrim sama tak singi bang habani sana nasaret ngong ya li sim no na ingin saya li sana nasaret pak dia dia dah ada nak tai doktor usi ong bade bakila terkong eki khamat tila ai dawai biang sakawai ban penjau dia dah nak tu to ila yami ong ya dah kejan mar kapor kadang biang bangini sana nasaran dan ya linti nang tu chúng ta hay taจึงthay thì cầm dài đoạn bên thay một quả tăng mình pliệt thì khi mà được cái này là point tôi mà đi lại một khá rồi ngay pila jurung mà san hàng tây ngon ngay em ngon phần jurung mà ngon tăng mình cho vào đằng rít đi như sẽ lên sẽ làm mipa thì ngon lại năng ta thì ngon phần jurung thì ngon quả rung thì họ quả đi rung thì ngon ya nhà lên ang buồn kapot thì nhà lên nhà rung tu mà đi pas support kira idon kibla idon upang tu kibayan diam kibayan duway ta mari khabri mari duway ta ngasngo ko mga dantang marway ngasngo ko mga rung haka krem ayura ngasngo ping kata kli ngasngo peja ni ko bakla baka ta kajing sngo hangtan ni ta ni nang man batay tang kibla siem kibla amat kin so tu siya ta kajing long betu ko jak to po Sngok peja, sngok badan marway kita badan lang turu mio issue ikiru. Dia dia kasulang may magtalan, empat sutu badai ka iru balong magta. Dia asyik duay benta. Duay nam ta ki kamar balong magta. Dia nak tulong Benjamino. Ta kami. Surang. Pais surang. Ya ta spang sa maongan ni irin onga. Kung tanga kam snow shui ping on ya i ngam tai yu kamaru ya be dre brobor nga tia be yang kabar be kwan juga apa yang ada ni yang di tak sesngi on ni kira jai tak tin tai kaman ngapli na do menero ngam le shu dia ta dia ngai thui parla do yon uble ula pun kia pi yo ula pun kia si ong yang akakentiru beli ba ngasih tiang mon tak si ong badan bayap tang si ong badan bapang tang sari li dia ni nado menu ipang nang nu lakan nu ila nado ba itip kumta bisa khalan si benya kumta na marbatiang ila diru ti si ong tinglir yo piwan ti ong tu kuslai si uble ula pun kia pi sin uble upun kia nado tanrai jupin kia tang steng nando tan rai be ya ule lingas ngo bakalong kumta siya dia ahon asung akamen aisa ila klan tidak ako kasi lu kumta hi naman nando dan kita mga tias dal si mayon fiction kumta
kisah dan ketu kejing long jing seng jo beji do prabu jim step ni ting shu ngom ni speaker ing tu pa ing mari jaya apa hospital jaya tim jaya ngom tu ni se sung tan mat ba sung shu man si ba ting je seng kum ta da la mi na hospital kum turu ting ase ya wer ki khon ngo nga ya si le ting je seng ngom step mo tu beji ti di kan de tia ni le di tiang ta ti tang ile ti dan ha ko yasien kum ta ile kum tu la sien so sien ti ya be hi tak ni ti ya ni ti no tu kama di mani ti dan ha ko yasien pede shu ya nang tang so ni nga kwarung tung kong ni mani ngo nga kwarung ti yong ya ile ti dang arung kum ta po yong ya nang rung mo pi an sai sini ni ba ti ngarung datang marwe tapi Sadu sakman hiru ngarok. Mari rum mari song keju kita kecilong ngoping ngoping ngop ko badan mo blay taru ko may kedo mo blay ngas ulang ko may jingker kuba. Wadan kecika ngas mo blay wad ukot nya. Ngalasad nga kan makan amte mga day banay ngoy blay. La mental adapsi post nem ha banay agos. Arpo pratarik mo kini audition nga post niyam take. Shu ajung kita ngakwa palat man I test bini suon ring ngamnut naman nganduay ro ngam junut ak kipriyo mangan kren mat kipriyo ro ngamnut. Rekam siam kam sya kam aila kakwa ben mangan nya thui ke kabobre ra le nga. Ju ino ngandak sin mga pangkot kapan ngati nga kusay. Ju ino Ate pa budan dekat open layang abangan saya kejimpang open layang abangan jalur tekijing tiang tekijing kuslay baro dan banyak senda jong ngasau banyak pesan kejamu tiga masya Allah tangan saya mau tak testimoni jong ngam nuat dari ngam nuat ngatiang ada rain keren ru ngasusngaw menta pendengongan ni saya ngayam kumdu ngan sasanun may dalangam yo mga aking testimony yung kan niu la pen kia yang namde nomli kata ngayam na domino asu tuay la di beri katai ndai beri kicing dekat kicing beli la pen kia yang usngaw kicing kerpan kejong kinu ki pangating sama ni rum si kamera doktor ngetiang ndai ju ino yang ngata subuh aja dua yang ngatingan ngaja kicing tiang baro tinggal sutu bau liu kwa yang naik testimoni subuh no mino hiru yang undan dekat riban ngan kelmawi kicing kerku kijo mulai yang kibuni kibro kat ngatang sudua yang ngatang panu beli jukentan dekat yo yang masih pausnya mentang anak mangan kelen ngalaban nungkan mau hasu gigi nomor ba pinasyu ngap kum ibarit riak majong ak dayu barit kecikku kecumbleng kecipet kya kecumbleng manganang sang percaya do menta mas paingu bentang imbleng kepuram kecumbleng udang kento udang kat yang tarung akan sting menjual kapur mengenang pang ada sitom masih ile jadi keprasong kai ngaduai marui ngadendam kok siu ngadan jauh man ngadan yang market padu bling sengong siaman sima kata kecing dua yung menjual tiada din tu lah bunsnya masanya kanyam Jepang siom judan ni sioman mengalih bilur dia akan setingam judan itu am juli dua isu dua tang si men tu sama dia dari mesti ngam juli ngam dia siam juli ngasuk tu ila dia ngalancekai lu le ngakaledut kitu ya ba jung beron tidak nak hoy sin tu dia ngapeniar tidak langsung tak buat tidak atang sai ketin ta po bisen ngap pri kon maskulan na badan kan tembri akan cembrio ki asngo kana ko ana mas asngo to bari ko tan tong ba ko ngi asngo bari ko umaplir ko ngi tu mo di mano di ko no ti ngarusa pa mo lang akin dit bari nung tang si asngo bi ta ka nga sayeng nga sakhang ta ka kor sa pli ta king khang sa mi ti sa di ta dawai pinhiar nung ta ban
tang ban la ban yat ban late hospital kun dik dong em hab di hospital na mi long shup hiar pala da ko nga bunsin dia dia nang takat nang dana po emergency kira po Nazaret itu kan dulu Yesus apa emergency itu kan dulu Yesus kesuwan itu kan mah bang ngala kalian no yung beli kay mga ako yung laki akong tangam juday siya banduay siya ta ngam juday siya man sim siya la siya di atang dep pikay bro kesuwan kita kajikan mau kung ta dia nando katay at atang na isngi po Nazaret na amin ang dun nando kasngi ka mga amin ang ta ando man ta ani be banduay biyang ko mga juday akipor mi siya ay ngamda long shirhem siya ko mo siya la siya nakanya kam kinsting sambalong alay be banduay pa dia kamaragan maroy umto nado kata kesuwan bi gijing kento mo di mande ang ta do ta kita ay ngoy beli ay ngo kapuram kali kejung beli kejung penkia kan kejung beli aku dak nuan ke mesim kejung angat be kejung dan kan be kejung beli mengalong kum dia mengalong